izo twagira umugisha muhango ubwo kwakira computer izizi muri kureba zatuhebwa aba Bank of Uganda. Enyuma ho mu mwaka mpitandata University of St Joseph ikashaba Bank of Uganda kitwatiraho umukubasa kutunga ibintu bimwe bituteyine na munonga umukarimagezi zo computers. Rero lizoba Bank of Uganda ijocirwe Bank Secretary baturetera computers 20. Ikigendererwa cyitu tukabana kwenda mumanya mu computer hati twabana tutura umunsi tina aho kuza shange computer. Irizoba twafuna ushemererwa kw'amani aba donation yatebwa Bank of Uganda aba computer 20 zibatwa zikuza kutuyamba mu kushoma mu research hamwe no mu improving ICT skills. So ngenda kutera umuranga abeje batahibanje abakunda okushoma abakunda bya computer resources nzizija muje tushome muje twatanise tubasekura mutwa improving computer skills. Our TV West ndi Senyomo Gideon aho mrimbar.